Penzija za neke znači i manje društvenih aktivnosti te povlačenje u mirnije vode. Za članove rane jeseni penzija je prilika da otpočnu sa životom po njihovoj mjeri. Iako u poznim godinama, nekadašnji prosvjetari se ne smiruju. Putuju od grada do grada i druže se. Kažu da čovjek sebi uz malo novca može priuštiti mnogo, ali samo ako ima dovoljan broj istomišljenika. Pa družimo se, već ima godina i svi novi članovi nam prilaze. Ko ide u penziju, on nama dođe, tako da nastavi to, da ne vidi da ispade iz kolosijeka tamo gdje je radio. I sami se finansiramo od svoje članarine. Tu i tamo nekad ima donacije, ali dosta slabo imamo. A druženje uglavnom su izleti i pomoć je ovako starijim licima. I obilazimo svoje bolesne kolege. Neki članovi udruženja kažu da u penziji vode intenzivniji društveni život nego dok su bili zaposleni. Bilo nas je 12, a sad nas ima 91. Šta vam to kaže? Da s vama ima to, jer su svi digli ruke od penzionera. A mi se ne damo, mi smo stara generacija i ja uvijek kažem, ne daj se generaciju. Navikla sam sa djecom i nisam mogla, bilo mi je nezgodno malo da se više ne družim, da u kući ostanem, pa sam se zbog toga uključila. Vi ste navikli na ovaj žamor? Navikla sam, da, na žamor djece, pa mi je sad interesantno i žamor kolegica. Družimo se, pričamo, idemo, veoma je divno. Putujemo, imamo te jednodnevne izlete, imamo višednevne izlete, prekrasno je. Školske časove, katedre i table zamijenilo je druženje u prirodi. Većina bivših prosvjetara ima ljubavi i strpljenja za svoje kolege. Možda bi nekadašnji nastavnici mogli poslužiti za primjer zaposlenim kolegama u smislu stvaranja dobrog radnog okruženja i ljudskog razumijevanja i poštovanja.